Evo, dragi gledatelji, vrijeme nam je za drugi razgovor. S nama je bračni par Giovanni Vale i Ivana Pogačić. Ja sam rekao da mi je zanimljivo da danas na Šibenskoj tvrđavi o zapravo baštini pričaju Talijan, polutalijan i Hrvatica. To je zanimljivo. Dobar dan. Dobar dan svim gledateljima. Dakle, naša tema je iščezle države Republika Venecija. Ja moram ljudima za početak objasniti o čemu je riječ. Vi ste radili jedno istraživanje koje ste na kraju završilo s ovom knjigom koju ovdje možete vidjeti, a riječ je o nekakvim zanimljivim, drugačijim turističkim rutama koje idu po granicama iščezlih država, kao što kaže sam naslov. Vi ste ovaj put radili Veneciju, sve je počelo u Dubrovniku, pa evo da počnemo od početka. Zašto u Dubrovniku i kako je nastala ova knjiga? Pa ideja se rodila u Dubrovniku negdje krajem 2018. Dok je Giovanni ažurirao jedan turistički vodič po Dubrovniku. I bili smo tamo, pričali smo o slavnoj dubrovačkoj povijesti, Dubrovačkoj republici. Međutim, iz svakog ugla i izloga su izljetali zmajevi i Game of Thrones likovi iz Igre prestolja. I onda nam je to bilo zapravo tužno i zanimljivo istovremeno, jer većina turista dolazi u Dubrovnik zbog Igre prestolja, a ne zbog Dubrovačke republike, u kojoj su se događale jednako zanimljive, ako ne i zanimljivije stvari nego iz serije. I onda nam je pala na pamet ideja zašto ne bi napravili turistički vodič po zemljama koje više ne postoje, po iščezlim državama, koji pokazuju što sve imamo zajedničko sa drugim zemljama ili sa našim susjedima ili zemljama koje su malo dalje od nas, a koje dijelimo iz zajedničkog razdoblja, recimo gastronomija, arhitektura, lingvistika, tradicija, običaji i slično. Mene sad zanima ono što sam trebao možda pitati prvo, a što najčešće pitaju moje obitelji, kako ste se spojili Italija i Hrvatska? Nisam ti ja s tim prvi pitanjem da ne ispadne da sam napadan odmah. Koja je vaša životna priča? Pa dobro, ja radim tu već nekoliko godina ko dopisnik, ko novinar, pišem za talijanske i francuske novine i mi smo se upoznali prije neki 4 godina, pa jer imamo zajedničke prijatelje i zahvaljujući njima smo se upoznali. I zapravo ti si rekla da je priča knjige počela u Dubrovniku, što je istina, ali i Šibenik ima neki ulog. To nas uvijek zanima. Da, zbog toga to kažem. Jer nije samo na naslovnici Šibenik, nego mi smo svi freelanceri. Ja sam novinar, ona je prevoditeljica. Tako da bi mogli krenuti taj projekt smo napravili neku crowdfunding kampanju prije godinu dana i snimali smo taj video baš u Šibeniku. Na tvrđavi Sveti Nikole u centru grada i zahvaljujući tog videa i kampanje smo skupili sredstva i otvorili sad. Jako brzo ste skupili sredstva, ako sam da pročitao online. Da, 3 tjedna i više od 25.000 eura, tako da je stvarno dobro prošao. Ja mislim da ljudi vole sada putovati na neki novi način, da ne se nađemo svi skupa sa Lonely Planet u istom kafiću, nego da evo idemo vidjeti nešto novo i da imamo, to na primjer je bio zanimljivo za Amerikance koji su dosta puno kupili knjigu jer mogu putovati u Europi, ali na neki novi način, da ne idu u Italiju ili u Hrvatsku, u Francusku ili tur glavnih grada u Europi, nego evo Mletačka republika, ipak su 7 država u Europi danas. To je neki zanimljivi putopis. Ja sam sebi u najavi ovog napisao 1000 godina priča o pomorskim rutama, o prodaji začina, o pomorskim bitkama. Kako je teklo pisanje, di ste počeli, hoćete nam malo reći kako ide ta ruta, kojim putem? Da, znači to je trajao neki 2-3 godina. Ja sam intervjuirao više od 500 ljudi iz Bergama, to je najzapadni dio Mletačke republike, blizu Milana, do Famaguste na Cipru, najistočni dio.
I sam intervjuirao povjesničara, direktora muzeja, kuhare, čuo sam, ste pričali sada o gastronomiji, i to ima u knjizi. I poanta je bilo, kako je Ivana rekla, da idemo naći ove stvari koje imamo zajedničko danas. Znači, spomenuli ste prije gastronomiju, mi smo našli, naravno, pastisada u Italiji, pasticada tu, ali ja nisam znao da postoji pasticado na Krfu. A mi idemo na Krf za tjedan dana, 10 dana, predstavljam knjigu, a pitanje će biti baš, ja mislim, puno o gastronomiji. Imaju i burdeto, koje je naravno brudet. Neke tradicije smo našli u Cipru, ili arhitektura u Cipru, karnevale na Krfu isto. Dobro, priča o Malvazi, to možemo... Ima puno stvari koji nas vezu. Pa mi često zapravo gledamo što nas razdvaja umjesto onog što nam je zajedničko, što nam je slično, što bi nas trebalo približiti više. Što se danas ste prolazili, što je nekakva ostavština koja je vama najupečatljivija, koja je Venecija ostavila uz ovu rutu? Pa prvo tvrđava Svetog Nikole, koja je dio mletačkih vojnih utvrda zaštićenih od UNESCO-a, zajedno sa tvrđavama u Italiji i u Crnoj Gori. Mislim da je to jedan prekrasan projekt koji veže 3 države. I zapravo poanta knjige u smislu pokazivanja što nam je zajedničko, a ne onoga što nas razdvaja, ide i u nekom drugom smjeru. Ovo nije nužno vezano za Šibenik, ali neka anegdota s kojom smo se susreli dok smo pisali knjigu je bila gdje je rođen Marko Polo. I to je bila dosta problematično pitanje, ovisno di gostujemo, da li na Korčuli ili u Veneciji, ali zapravo je poanta bila da nije bitno gdje je rođen Marko Polo, jer recimo ni nema znanstvenog dokaza, nego da je Marko Polo ličnost i to neko nasljeđe koje je ostavio, koje veže Veneciju i Korčulu i koji se može iskoristiti za zajedničke projekte, kao što je ovaj zajednički projekt mletačkih vojnih utvrda. I da se oko toga razvijaju kulturni projekti i da se umjesto masovnog turizma, turizam fokusira na kulturnu baštinu i oko toga gradi. To je ono, evo, ja sam na fakultetu bio prije 10 godina, tad smo već razgovarali o selektivnim oblicima turizma, šta je ovo, danas izbjegavamo masovnost. Ovo mi je zanimljivo u uvodu, moje iduće pitanje bilo, a to je koliko se razlikuje od države do države po kojoj ste prošli povijesna interpretacija venecijanskih utjecaja. Evo, rekli smo da imamo različito, meni recimo nema veze s Venecijom, ali evo znamo da danas i Istra Italija se sudski spore oko nekih naziva, meni je to apsurdno, ono nije bitno čije, ima svak svoje i to je to. Na kakve ste primjere takve naletili tijekom istraživanja? Pa to ima različite interpretacije ne samo u svakoj državi, nego i u regiji. Na primjer u Italiji, u regiji Veneto, naravno su ljudi jako ponosni povijesti Mletačke republike, ali ja sam iz Udina i kod mene, na primjer, tradicionalna historiografija je dugo rekla da su Mlečani iskoristili Furlaniju i da bolje im je bio u vrijeme Austro-Ugarske. Tako da to postoji i u Italiji, nije da cijela država ima istu priču. A sada ovo što sam ja, kad smo počeli ovaj projekt, sjećam se neki drugi novinari u Italiji s kim sam pričao su mi rekli, ajme šta ćeš ti početi sada, ne znaš koliko problema ćeš imat, a zapravo nije bio tako. Ja sam intervjuirao povjesničara tu u Hrvatskoj i u Grčkoj i u Albaniji. A bi rekao da, kak mi je Lovorka Ćoralić rekla, najglavna možda povjesničarka u Hrvatskoj što se tiče Mletačke republike, da sada nije povijest više toliko politizirano. Da se može sada pričati o Mletačkoj republici bez da se to asocira na fašizmu, na Drugom svjetskom ratu. Znamo da su različite stvari. Da. I da, evo, ali na primjer, još jedna stvar, u Italiji kad se priča, ili u Venetu kad se priča o Mletačkoj republici i Dalmaciji, često se spominju ti lavovi koji su bili srušili nakon Drugog svjetskog rata ili u vrijeme talijanske okupacije, a zapravo ja sam saznao da u Roveretu, to je blizu Austrije u Italiji, tamo su ti lavovi bili izgrađeni ex novo do
1950. godine. Tako da, evo, se iskoristite simbole iz jedne i s druge strane. Tako da, to je isto nešto zanimljivo koje ima. Nismo izbjegavali tu problematiku, ajmo reći. Nije samo povijest, zapravo ovu knjigu su stvarali ljudi, ne samo vi, nego i vaši sugovornici. Kakve ste zanimljive sugovornike imali? Zanima me neko kako mi novinari to često kažemo, meso, neko ko je bio zanimljiv, nešto što ste saznali što će naše gledatelje zanimati, potaknite ih da nabave ovu knjigu i da je pročitaju. Pa mislim da je to baš bogatstvo knjige u smislu priča koje su lokalci s nama dijelili. Nisu nužno samo povjesničari, nego lokalni ljudi koji znaju priče svojih gradova i mjesta i koji su bili baš jako zainteresirani podijeliti ih s nama. Vi ćete ih podijeliti s nama, barem jednu. Da. Pa evo meni na pamet pada omiška priča, odnosno povratak omiških gusara na Jadran. Pričali smo sa jednim inženjerom iz Omiša koji rekonstruira Sagitu, omiški gusarski brod, prema nekim nacrtima koji su otkriveni u jednoj crkvici. I ta rekonstrukcija je sad u tijeku, znači on je sebi dao zadatak da taj brod rekonstruira i da ga porine u more i čak je u nekom trenu rekao da bi volio s njim doći u Veneciju na rivu Schiavoni i da proglasi primirje napokon. To bi bilo zanimljivo. Još jedna anegdota, čuli smo jednu, sad ćemo još jednu. Ovo mi je zanimljivo jako, hoću još čuti. Ja bih rekao, na primjer, kad sam istražio u Istri, sjećam se da sam razgovarao s nekim, možda direktor turističke zajednice na telefonu i sam tražio kontakte. Sam imao mapu u Istre u vrijeme Mletačke republike i sam pitao, ili imaš nekoga u Vrsaru, u Rovinju koji mogu zvat? U nekim trenutom kažem, ili imaš nekoga u Dvigradu koji mogu zvat? I on mi veli, Dvigrad je napušten grad, ghost town, već 4 stoljeća. Ja to nisam znao i onda smo išli skupa to vidjeti i nije baš neka turistička atracija sada u Istri, ali pokaže baš kako je bio teško živjeti u Istri u vrijeme Mletačke republike, mislim taj unutarnji dio Istre, samo na obali su bile gradove i može se vidjeti neko 200 kuća napuštene bez krova, crkva na brdu. To je isto, mislim, nešto neočekivano koje se može naći u knjizi. Oboje mi izgledate fit, je li razlog za to što ste ovu cijelu turu prošli biciklama? To sam samo ja. Samo Giovanni. Aha, ja sam ju eskivirala. Pa ja bi vjerojatno isto, zato pitam, dakle vi ste prošli s biciklama, koliko je to trajala ta vožnja i za nas kojima ljudi na biciklama nabijaju pritisak kad ih vidimo, može li se kako drugo osim biciklom proći? Da, naravno, ali nije teško. Ja sam, znači, sa francuskom novinarom smo od Bergama do Venecije biciklom išli u 6. mjesecu. To je trajao neki 5-6 dana i je oko 70-80 km svaki dan, ali to je pjanura padana, tako da nema brda, vrlo je to jednostavno. A ako niste za bicikl, možete se pridružiti za drugi dio tura, jer imamo plan napraviti Venecija, Atene s jedrilicom. To možda više zanimljivo. Ipak, to je. Ja sam imao svoju turu od Šibenika do Dubrovnika i nazad s jedrilicom, ovo je već zanimljivije. Što ste još zanimljivo pronašli na putu? Zanima me neka informacija koja i vas iznenadila u smislu da ste onako 2 puta morali ponovo provjeriti to što sam ja sad čuo istina. Pa meni pada na pamet još jedna anegdota vezano za bakalar. Odnosno objašnjenje zašto se u sjevernom dijelu Italije i na našoj obali i malo i u unutrašnjosti, zašto jedemo bakalar, recimo mi za Badnjak. A priča je da je jedan mletački pomorac putovao brodom do današnjeg Amsterdama, međutim u Oluji je brod odnešen do Sjevernog mora na jedan norveški otočić i tamo su zaglavili cijelu zimu i tamo su vidjeli bakalar, znači sušeni bakalar, tamo su ga i jeli, upoznali se s njime i kad su se vraćali nazad u proljeće su im lokalci dali taj bakalar i da imaju šta za jest i to je namirnica s kojom je vrlo lako putovat, koja se ne kvari i da imaju kao valutu za razmjenu drugih stvari. Oni su ga donijeli u Mletačku republiku
i od onda je bakalar popularan kod nas. I zapravo mislim da 95% norveške proizvodnje bakalara ide u Italiju dan danas. Zanimljivo. Nakon 600 godina. Nakon 600 godina. I jedna druga priča koja je zanimljiva je Nikozija, znači glavni grad Cipra. To se često kaže, mi novinari često kažemo da to je zadnji europski podijeljeni grad. Da, glavni grad, jer od 1974. je cijeli Cipar podijeljen na dva. A zapravo Nikozija ima neki oblik od zvijezde ko Karlovac, na primjer, ili Palmanova u Italiji, jer su Mlečani izgradili te zidine u 16. stoljeću i dan danas taj oblik zvijezde je simbol grada s juge strane, ajmo reći, iz sjeverne strane i se iskoristi na street art tamo. Tako da, evo, taj mlečani period je trajao samo manje od 100 godina i prije 5 stoljeća, ali i danas ta zvijezda je nešto popularan, ajmo reći. Da, i još jedna stvar koja je vezana za našu obalu je potreba za Pelješkim mostom. Zašto je Hrvatska izgradila Pelješki most? I razlog potječe iz doba Mletačke republike, što nam pokazuje zapravo dalekosežnost posljedice nekih političkih odluka koje su donesene stotinama godina prije. Odnosno zašto Bosna danas ima Neum, taj mali dio koji dijeli hrvatsku obalu, jer su za vrijeme Mletačke republike i Dubrovačke republika nije htjela imati direktnu granicu, dijeliti granicu sa Mletačkom republikom, s obzirom da su ih Mleci često napadali, pa su odlučili taj dio dati Otomanskom carstvu. Tako da to bude kao neka buffer zona između dva ljuta neprijatelja. I ta odluka je do dan danas je granica ostala takva kakva je. Ostala je tako dan danas. Ja sam se uvijek pitao kako to nema nikakvog smisla kad pogledaš tu mapu, ali evo, sad je dobilo smisao. Što sam htio reći? Planirate li biciklom drugi dio rute proći isto? Možda, mislim više, ja bih volio to da bude jedrilicom, jer mi se čini da, mislim, bi trebao to isplanirati, ali mi se čini da magistrala biciklom nije baš neka uživanca, ajmo rekli, ne znam kak bi to bio čak i prije ljeta, mi se čini malo opasno, ali sigurno ćemo to organizirati na neki način, jer moramo sada iz Venecije pa do Istre, do Dalmacije, do Grčke, dole to raditi. Ali zapravo jedrenje ima puno više smisla, jer je Mletačka republika bila pomorska republika, pomorska Apsolutno. država i zapravo i to objašnjava oblik Mletačke republike koji ide uz obalu i to uz desnu obalu Jadrana, zato što su tamo postojale su luke, skloništa gdje se mogu skloniti za vrijeme. Talijanska strana nije korisna u tom pogledu. Aha, vidim di idete, neću se mišati u ovaj dio. Napravili smo dakle Veneciju. Zanima me, planirate li još kakvu iščezlu državu? Ovo što ste sad rekli, zapravo ta misao mi je skrenula. Pogledao sam malo online, zapravo su mi jako zanimljive ove grafičke karte koje ste sve napravili unutra, kako ljudima približavaju, kako odvoje, htio sam pohvaliti taj dio grafički u knjizi. Evo sad je Venecija, još uvijek se promovira, naravno i ovdje. Planirate li još neke države? Da, naravno. Iščezli obići? Da, što se tiče dizajn, to su Hrvoje Živčić je napravio dizajn knjige, on je iz Zagreba, a Iva Hrvatin je mape i ilustracije napravila. Ilustratorica je iz Rovinja. Ona. Jako su lijepe jedno i drugo napravili. Da, to je serija Extinguished Countries, to je prva knjiga koju mi smo tiskali prije 3 mjeseca i čak je rasprodana na talijanskom, a na engleskom imamo još nekoliko primjeraka. A druga, ja mislim da smo se sada dogovorili više manje da će biti Austro-Ugarska. Opet ćemo prolaziti onda sličnim teritorijama. Da, to je malo, mislim, ima tu, istina je, slični teritorijama i čak i Venecija je bila nakon Mletačke republike, nakon kraja Mletačke republike je bila pod Austro-Ugarske, ali Austro-Ugarska je, mislim, da kaže i neku priču
kak se kaže na hrvatskom, Može na centralni dio Europe, ajmo, ne? I ima 13, ajmo reći, država, tako da ćemo ići do Ukrajine, do Poljske, do Češke, bit će puno posla. To je malo veći projekt od ovoga koji je sad bio. Evo, s obzirom da ste za ovu knjigu zapravo pokrenuli crowdfunding kampanju, pretpostavljam da će i za ovu nešto slično biti. Za nekog koga zanima da prođemo i taj dio, koliko je u Hrvatskoj jednostavno ili koliko je teško prikupiti sredstva za ovakav projekt preko jedne takve kampanje? Pa naše iskustvo s crowdfunding kampanjom je izvrsno, iako se iza njega krije jako puno truda i rada, nije samo da staviš link na kampanju pa pare stižu, ali mislim da je odličan način ne samo sakupljanja sredstava, nego i promocije onoga šta radite i stvaranja zajednica oko toga. I mislim da je to zapravo najveće bogatstvo crowdfundinga, da se stvori zajednica ljudi koji i dalje prate ono što radite i koji zapravo sudjeluju u izradi. Recimo, kod nas trebalo je otprilike godinu dana od crowdfunding kampanje do izdavanja knjige, ali smo u tih godinu dana izvještavali ljude o napretku, pitali smo ih pitanja da sudjeluju, prijedloge, da šalju fotografije, tako da je nekakav participativni način izrade nečega i to je baš lijepo. A što se tiče crowdfundinga u Hrvatskoj, mislim da je u začecima. Mislim da je moguć i da ljudi, pogotovo mlađi, na njega super reagiraju, ali da nije toliko uobičajen način. Mi smo recimo jako puno knjiga prodali za vrijeme crowdfunding kampanje u Americi jer je tamo normalno. Oni su puno su više upoznati s tim, kod nas su ljudi još malo možda imaju nepovjerenje. Da, kod nas pitaju kako ću ja dobiti dokaz da su ti novci stvarno otišli u to, imaju malo ali evo, objasni se vrlo jednostavno kako to ide. Ja bih sama zapravo napravio uvod za idući razgovor, će biti kasnije, a to je, evo, vi ste mladi par, Talijani, Hrvatica. Kako živite u Hrvatskoj, kakav je tu život, što vam smeta, možda Giovaniju kad je došao tu, što ga je iznenadilo? Evo, ja osobno znam da su Talijani i Hrvati prilično različiti, bar po mentalitetu, po onako, po osjećajima koje iznose. Ja bih rekao da nema toliko razlika. Najveću stvar koju meni iznenadi i koji mi fali iz Italije je aperitivo. Ne razumijem kako tu u kafićima ne se daje neku hranu uz piće. To stvarno se mora mijenjati. Ja apeliram svima tamo da radimo na tome. Sve drugo, mislim, možemo o tome pričati, mislim da mi stalno razgovaramo da li ćemo se preseliti iz Zagreba na obali, a tu smo u Šibenik je prekrasan, tako da ja to, mislim, lobiram opet. I ovo je bliže za Jedrlicom, kreni dalje. Imate ovdje ima smisla. Da, ja mislim da život u Hrvatskoj može biti i super jednostavan i super kompliciran. Ovisno čime se bavite, di živite i koje stvari su vam potrebne, ali pa mislim da se mi pokušavamo fokusirati na prilike, odnosno na stvari koje su u Hrvatskoj moguće i na kojima se možda i radi. I ko recimo primjer Šibenika u knjizi baš piše da je Šibenik zbog toga što je dugo bio izvan glavnih turističkih ruta u Hrvatskoj, zapravo je to sretna okolnost jer danas ima mogućnost naučiti iz grešaka drugih nekih hrvatskih. Ja to kažem da imamo sreću što nas je zaobišao masovni turizam. Točno. Tu nesreću su imali Zadar i Split, zato da naš Šibenik izgleda, odnosno turistička cijela slika prilično drugačije od tih gradova. Koliko često dolazite u Šibenik? Vidim ja da se vama tu sviđa. Pa bili smo u 6. mjesecu na koncertu na tvrđavi Svetog Mihovila zadnji put. Barem 4 puta godišnje, mislim da dolazimo tu. I to bude neka od tvrđava, jel ne možete dalje od toga? Da, mora biti tvrđava, da. Ali, mislim, išli smo i tu blizu na otocima i ja sam došao tu i kad sam snimao sa Francuzima o Jabuci, tako da uvijek ima neku priliku tu doći, pa možda nešto drugo radi tu blizu, ali nije daleko od Zagreba, bi mogli.
To je prednost Šibenika, na sredini svega je. Pa evo, za zaključak, spomenuli smo Austro-Ugarsku, je li to sad samo ideja ili je to već otišlo malo dalje od ideje? Kako izgleda početak jednog takvog projekta? Pa, ja bih rekao da do sada smo na razini ideje. Jučer sam pričao s novinarom iz Beča, pa smo počeli razmišljati koji bi mogao biti koncept knjige ili da bi oni sudjelovali na crowdfunding kampanju, da bi to organizirali skupa, ali Mletačku republiku smo tiskali prije 3 mjeseca, tako da stvarno moramo, mislim i želimo to i dalje promovirati. Pokušavamo organizirati predstavljanje na Cipar, pa da možemo tamo ići kad bude snijeg u Zagrebu. I evo, tako da mislim da imamo još nešto za raditi oko Mletačke republike. Pa da, mislim da, s obzirom da nam je isto ideja u knjizi bila da promoviramo polaganiji turizam koji turistima i putnicima omogućuje da stvarno uronaju u prošlost i sadašnjost mjesta kojeg posjećuju i da malo istraže od čega su sve satkani naši identiteti godinama unazad, što objašnjava bolje našu sadašnjost. Znači, pomalo, tako ćemo i s drugom knjigom, ja bih rekla, pomalo. Zapravo mi se čini da čitajući ovu knjigu možemo naučiti nešto i o vlastitoj prošlosti i povijesti, ili ja znam često ovako sad i malo prije kroz razgovor s Rudijem, zapravo nekad ne znaš uopće da nešto ima veze ili s Venecijom ili s nečim drugim, otkriješ takve stvari. Ja bih vam zahvalio na ovom razgovoru. Ono što još moram reći, rekli ste da ima još par primjeraka knjige, kako neko može doći do knjige. Znači, u Hrvatskoj knjiga se nalazi u knjižari Školske knjige i Hoću knjigu i dobro na Korčuli kod Joseph Lecor, tamo je Kuta knjiga, ili online na extinguishedcountries.com, tamo se može ili kupiti na engleskom ili pre-order na talijanskom, jer mi već tiskamo, ali to ćemo dobiti za par tjedna iz tiskanja. Da, ali je dostupna i e-knjiga. I je knjiga dostupna. To je danas zanimljivo. Na društvenim mrežama objavljujete nekakve, dok nastaju knjige, mogu li ljudi doći pa recimo po Facebooku scrollati, vidjeti kako je sve to nastalo, gdje ste putovali? Da, jasno, i sam zaboravio reći da smo napravili i podcast, zapravo 2 serije podcasta koji se mogu slušati online besplatno i ispričaju te priče, zašto, odakle je riječ geto, zašto kursiv se zove italics na engleskom i te stvari koje su vezane sa Mletačkom republikom i kao si ti rekao, koji pokažu dio našeg identiteta danas. I naravno Extinguished Countries je naziv na Instagram, na Facebook, na Twitter i mi sve objavljamo, tako da i od danas će biti nešto. Da, na društvenim mrežama osim raznih priča, anegdota od kojih smo neke danas rekli, to objavljujemo, ali objavljujemo i sve što radimo. Znači gostovanja, ljude s kojima pričamo, svašta ima, tako da slobodno scrollate. Je li niko ikad rekao da ovo sve zvuči kao serijal na National Geographicu? Ne, ali su neke production houses se javile da bi napravili televizijsku verziju knjiga. Da. Ja to već vidim, dakle zamišljam već taj vizual gdje se pojavljuje sa otprilike ovakvom mapom kao što vidim ovdje iza. Ja vam želim sreću sa ovom knjigom i sa idućima koje ćete raditi. Nastavite nas zabavljati, otkrivati nam nove stvari, nove rute koje recimo meni nikad ne bi pale na pamet samome. Hvala tebi. Hvala što ste nas pozvali.